बच्चों आज परो सतमि जमात सुन ब्याक सबक बाबा जतू अस्तफन पारुद फांठ बेबव वन दत चेंता समाद कारंद रूह रकान तो पूजान बाबा जतू जाव 1411 ईस्वी मज जोम सोल किस गहार गामस मज यह गाम छुन माता वैष्णो देवी हिंद मशहूर अस्थापन पेठ ज्यादा दूर जतू ओस लकचार पेठे नेक कामि करान ज्यादा वक गो वक्त ओस दाई संदिस इबादतस मज गुजारान खुदाय सन्ज इबादत ओस करान दाई छ वनान खुदायस अकिस बेस ओस अथरोट करान हलाल रिजिक कमावन जुल्मस तो जालिमस खिलाफ गसित पन्ने जुवस गिंदुन इंसाफ करन बश तो फाक लद खावन चावन तो दाई सन्ज इबादत करन ओस सु पन्नी जिंदगी हुंद मकसद जाना जतू ओस दपान पारुद तो पनुन पारुद गो वपर तो पनुन गस हिहुल जानुन तेमिस ٲस माता वैष्णो देवी हंज यस तो पस सु ओस गंडल पट तेमिस पूजान जतू ओस सोद साद पजोर तो जुल्मस खिलाफ लड़न वोल वलवीर बहादुर जतू सन्ज रच रच काम तो बुजुर्गी हिंद रूह रकान वुचित होत लोको तेमिस जवानी मज बाबा जतू वनुन सु गो हमेशा खतर अमे नाव मशहूर केम नाव बाबा जतू बाबा जतुवस कोर तस ओस नाव बुआ कूड़ी सु येल थन प्योन गो युथु सु जाय तमे सात मोय तस मोज गई येम आलम अम सत वोत बाबा जतुवस सख दुख तम रच कोर हन दद दान बड़ मोहब्बत प्यार सान टाठ्यार सान रचन ये कोर ये बुआ कूड़ी बाबा जतुवस मास अमिस 7 नीची तमो वुच लुक बाबा जतुवस इज्जत करान अंदर लग हसदिक नार दजने तो लगिस हीतन जागने रंग रंग दुथस इजा तो छेकरस गो लास्टस पोतुस हसा गो सो पनुन गाम त्रावन खतर मजबूर तो चोल अत तिक्याज सो ओस न इमन वाद करान वापस वना कहीं ते सो लगे न अत कह लड़ायन सो चोल चलान चलान वोत कान्हा चकस नख पंजोड़ गामस मज अम जमान ओस भीम देव सुंद नाबालिग नीचू अजायब देव जमुक राज तसंद ना तजुर्बकारी मख ओस तसुंद माम वजीर सिंह मद पहाड़ी इलाकन हुंद इंतजाम चलावन वीर सिंह हंगदार तो बाबा जतुवन मंज तमिस कमावन बापत कह जमीन युथ ओजक बेठिस पन काम कार कर सो रोपये दा जेन वजीर सिंगन दिस अमिस फांठ तो फांठ जमीन गो बंजर जमीन बेबाव यथ न फसल ओस वपदान कह दिस न सुई अख छला अख रिटा अथ मज कंड जंड खोड सरुफ बिच अत अंबार खोतमुत अथ क्रड़े वीर सिंह दुत अमिस यह जमीन दोपन अथ मज बनस न कहें मगर बाबा जतुवन कर वारिया मेहनत अथ जमीनस पे तो तम कोर यह फसल वपदावनस लायक अमिस वोन वजीरन ऐ हसा छी सरकारस कुन तो दिन चूरम हिस्स तो बाकी गई ऐ बाबा जतुवन कर सठा मेहनत सो बांग नेरान तो चांगे अचान सो सुबह सुल नेरान तो शामस यवान तो माता वैष्णो देवी हिंद आशीर्वाद तो पन्ने मेहनत तो यारन हिंद अथरट सत कोरुन सो जमीन फसल वपदावनस लायक अत वपदे पजन पट कनक फसल तो गो तैयार लुनित तो छुंबित बोरुक बोहरन वीर सिंगन ये बोज अथस बना वारिया फसल तो तस गई लालच तम दो बाबा जतुवस नस्प दिच सरकारस कुन बाबा जतू गो अत ना इंसाफी पे हैरान तम फ्यूर सरकारस बुत दोपनक अगर महाद छु गोमुत अस पान वन बह हसा दिम तुह चूरम हिस्स मगर तुह क्या छु वनस यह ना इंसाफी करान तो अमिस खोत अथ पे खोत अमिस यह खोत उमन कनक बोहरन पे तो ये वजीरन मोनस दोपनस नस्प दे अस अम शेर पानस श्राख यड़ तो
سورُے یہِ کٕنُک گوٚو خوٗنٕے خوٗن تہٕ بُوا کوٗلی یُتھُے وُچھ مول پانَس شراکھ شیران تہٕ تٔمۍ تہِ زول أتھۍ مٲلۍ سٕنٛدِ ژینٛتاے منٛزٕے پَنُن پان. بابا جوتو اوس اَمہِ وِزِ صرف 17 وُہُر. سُہ چھُ جیٚمیُک گۄڈنیُک گرٛوٗس زٔمیٖندار ییٚمۍ ظٲلِم حٲکمَن خِلاف آواز تُج تہٕ پَنُن زُو دیُت. مظلوٗم گرٛیستٮ۪ن زٔمیٖندارن دیُتُن پَنُن حق ژھارنہٕ تہٕ ظُلمس خِلاف لڑنہٕ خٲطرٕ حوصلہٕ. یہِ بنیوو ڈوگری لُکہٕ رٮ۪وٲژ ہُنٛد اکھ اہم کِردار. کُس بابا جوتو؟ أمِس مُتعلق چھِ ڈوگری زبانہِ منٛز واریاہ لُکہٕ بٲتھ موجوٗد. بابا جوتو سٕنٛز سماج چھِ جہری گامس منٛز. اَتھ سمٲژ پٮ۪ٹھ چھُ پرٛٮ۪تھ ؤری کارتِک پوٗنم دۄہ مٲلہٕ لگان یَتھ منٛز جوٚم، پنجاب، ہریانہ، دِلہِ تہٕ ہِماچل پردیش پٮ۪ٹھ آمٕتۍ یاترۍ شِرکت کران چھِ. اَتھ جایہِ چھِ بیٚیہِ تہِ واریاہ سمٲژ. بابا جوتو سٕنٛز سمٲژ ہُنٛد طرزِ تعمیٖر چھُ شُمٲلی ہندوستان کٮ۪ن منٛدرن ہُنٛد ہیوٗ.